салом. Чанде пас Фарух Ҳасанов ғолиби озмуни овозхони Нукафсе Миср ворди Душанбе мешавад. Ӯ бо касби 98 овоз ғолиби ин озмун гардид ва 5 миллион рубли русӣ ба даст овард. Assalomu alaykum. Ruslan Baqayev. Peşnare var. Çok peşnare var. Ateş ne yazık ki? Rahmat kalon. Ma holiyam dar shok qaror dorim barodari aziz. Hammaton dar rahmat ki omaden. İqadar garm jishon taklif. İqadar chiqib gum. Shuma iqadar intizor jidem baroy ma avval uzr megum. Дарҳо чӣ гуна пушт сар шуданд? Дар як дақиқаи ҳамаша нақл карда намешавад. Бисёр эҳсосоти калон буд, бисёр як роҳи дароз буд, барои мо роҳи бисёр муҳим буд ва мо аз удаш баромадем. Рост аст ки 5 миллионро ба даст овардед, 1 миллиони дигар туҳфа кардан ба шумо, дуруст аст? Бале, расман ҳам хел аст. Саломат бошед. 5 миллионро ба куҷо сарф мекунед? Оли фикр шакалаги нестим, баъд фикр мекунам. ҳодисе ки интизор будед масалан ки шуморо истиқбол мегиранд ҳамин гуна шуд? Ихе намедонистам истиқбол мегиранд, но рақиби даври ниҳоитон аз кадом давлат буд? даври ниҳоӣ, яъне охирон бале, бале. аз давлати дӯстии Қирғизистон. Бале. Саломат бошед. Раҳмати калон ба ҳаматон. خب این موفقیت همه ما است. فاروق حسنов با این موفقیت سالها اومده بود، یعنی که کار میکرد، مهنت میکرد، هم گوش میکرد، هم میسروید، در پی ایجاد بود. از همین سبب چنین غالبیت البته که باید میشد، برای که
احساسات و حسیاتی گویم که سرودسرایی که فرق رخ دارد فکر دارم که زیادی سراینده و این چیزا ندارم. برای همون مبارک باشد به فاروق هم به همه ما به همه شما. ما یک سال پیش یا 2 سال پیش ما بسیار میگفتم که فاروق دا بیا یگان پروژه بریم برآمد کنیم ببینم مقصد که هستن خیلی تالنت ها هستن مقصد دستگیری میکنم. من خیلی فکر دا بود بعد همین سال جمع شدیم و یک خلاصه آمدیم گفتیم میریم سکستر میکنیم خیلی چی میکنیم غم میتیم خونه میریم برآمد میکنیم هم خیلی شد خودش تو قرار خرج کنه یه دفعه دیگه خدا خواه سکستر یگان پروژه دیگه دا میریم. فاروق رفتیم. نه